बखा थौ राष्ट्रपति याल हाटाम रानी पोखरिया उलेजा मन्त्री उपमेयरयाटा हेड पतला ओलिवर दहाल डटे कर्णाली विवादीय विशेष सहला लिपाङ्गो निपेगो दुने सोनेगाले 1702 संक्रमण साथन आबपसा पूर्ण रूपमा बन्दी से तल गेला प्रहरीया सक्रियता अपहरण निलाम मचाइया निगौट्या दुने उधार दैलेखे बस दुर्घटना जुया चालकसित चिम्पेमा खापा पोल्यान्ड सरकार राष्ट्रिय रंगशाला याटा पूर्ण अस्पताल बेकला भारतीय 88% संक्रमण मुक्त